Kapitan Inteng! Asino tinakapila? Di Chiptanod ko araw, tataba daw. Kain nyo biyay, tanapan nag-CR. Ha? Mga mabayagan, mate? Ha? Sa dino kami ti papanan nyo aya. Ay kat inak makisugal Manay. Amangan no arkilaan nyo manan ni Chiptanod ko araw. Ay, shh! Di mo pigpigsaan. Swerte ak ngamin iti tayo sugalan ka. Ha? Apay anay bagayo ti kasta tata? Namin anon aya anak isugal kayaw? Ay naminsan lang. Naminsan lagayam. Amangan no tsambalang ti panangabak yaw. Aw, sa dino ti papanan yaw, tataba daw. Nakabuts kayo, mate. Itulod na iti kabarbaro apag susugalan ni Jamyanan. Sige, lumugan kayo nga rudan, ta itulod gayaon. Cash Aw, at datan dito'y pagsusugalan. Anyang nga tano orayan naklangan, tapno si kamanan ti pagluganak nga agawad. Amangan no agmalmalam kamit nga agsugal. Ay kat sigurado day ta ako araw. Maturog ka langan dito'y tricycle mo, ta orayan na. Ay wino saan? Sumurot ka langan kanyak, ta makisugal ka mate. Sanain, amangan no sa pulan nak ni Anggail. Umay kayong tulangan sukunan inton malam. Ha? Ay imbagam day ta ako araw. Sige, sukunan nagtulangan. Sige, basta arkila Wen, dalag mo na ya. Nangibaga ngamin kan kaasana ngagplit eh. Win orlos arkila. Wen! Apay nga yan narabyan ka ng sukon kanya, kwaraw. Imbagak matkan ka nga alas 6. Pasensya kan, ado ti pasahiros ka. Itong maminsan, agtungpal kay ti oras sa pagtulagan ta. Nawatam. Untata. Intun kwanja kung dublyan ti plitik kan ka. Ay, saan mo't akasta No kasta nga raw, agtungpal kay ti kayat ka. Kwaraw. Madinsa kasla isumot ang takin tricycle, iti tricycle ka. Ay, sumungpat ka mo't ako araw. Nawatam timbagak. Apay ngay nga tanak. Tricycle mo ayat, paspasadak. Tricycle ka, saan ka day? Saan ko a tricycle gam nagpliti akmait? Doble ti pagplitik. Nagsasaw kamait. Nukastamot lang. Saan ka nga ilugan? Magnakalangin nga gaway. Ay, mabitlaan ko araw. Sino nga iti pagluganak? Aglugan kayo iti kwartayo Ay, si kamat ko araw. Kung nakalaang day dyan. Dala, mapanta ka rutin. Isardeng mo pa ilaan ti tricycle mo. Apay nga ikat saan tapay mo tadimano ni Jabalayaw. Sapay nagsip nga dito'y abanda. Awan street light. Basta isardeng mo. Anyaya ti aramidan yaw. Basta tungpal ka. Impaigid kon ti tricycle ka. Apayaya. Mabitlaan tagpulisak. Agpalas ka. Inton makadanon tayo Jabalayaw. Ay, sana mabalin. Ang mga numaamuan ni Nanam Atuyang. Asugalan tinapanakap. Takon, tuyang my loves. Kumusta nga ay dagiti mula ta ije bangkag? Ay kwa, di makaldan. Adda ka din mabalin ang maapay. Kwa, ay awan pa'y Apay akaslasan ka sigurado iti sungbat ma. Kwa, ay awan pa'y nga raw. Agpodno ka man ba daw? Ijay ka di bangkag ti papapanamon no saan? Ay iji bang kagtatuyang sa dino kumapay ti papanak ngay. Siguraduam lang ba daw? At dala maduktalak ang mading aramid mo, ay talagang agsungbat ka kanya. Nakapulis ka, mate. At naka di papanan. Agawid akpay laang ijay lugar may. Masakit ka no ni Antilagrain. Ang mga nukayat mo ti sumuraw. Ay sanay. Busy ak iti bangkag ta. Ado pa'y timulaak. Sigurado ka, adi mo kaya ti sumuraw? Wen, mangtudak lang nga iti kwarta nga igatang mo iti groceries nga isangpot mo para kadakwada. Ado iti talo aribaw. Talo ribaw? Nay, sa dino nga'y tinangalaam iti da ito a kwarta. Ay kwa,
Ornong ko! Agawitan ko araw. Nasa papay mo ta? San pa'y lang alas 6? No imbaga nga agawitan. Nakaungungot kayo, Mike. Saan kayo matakas taasigo na? Naabakag nga men. Uray pisaw, awanan nagbate. Anya? Awanan! Ay, kung nagtumot nga na diyo itugot namin na kwartayaw. Anya nga ita? Naabak amin na kwartayaw. Utangin yun tuman ang tiplite yaw. Jay, sino dito mawawag? Di mo lata ni kaskasaw, gani. Apay nga minadi mo sung bataan. Di tatabonong dayta. Ay katsung batam mga nun napatagmat ti bagana. Ang mga nuwag pa itulod man ni Jamianan. Wano saan? Ang mga nuwad naman ng kalukuan nga aramidan na. Awan ba't siguro? Kanya nga iti amaw. Jakon kaya ti mairaman iti kalukuan na. Apay-api na umaynak dito'y balayaw, tataba daw. Ay na, impaglaki din tayo may kajun-jawn. Saan nga minasungsung-batan ni Kwarog dagiti awag ka? Ni, ti bacon rice cooker mat dagita inruar mo. Sa dino nga iti pangipanam ka dagita. Ay kwa, itulod na klaengin ijay ilay jun-jawn. Ha? Sa dino nga min ti pangipanan nyo kadagita gamit yaw. Ay. Ang mga nuad damot kalukuan nga aramiden yaw kat mairaman akpay. Ay, sana kalukwan dito. Oy, mapan ko laang ipa-repair to iti bacon rice cooker mi anadadail. Iparipir yu langan kini Chip Tanod Kwarog. Nalaing day jay nga repair. Ay saan? Diyak kayat ni Kwarog. Sa may isa, adayaw ang nalalaing diyak repair ijay ilay. Sige, no day tati ko na yaw. Ala, lumugan kayo nga rudan iti tricycle kaw. Gumatangak man iti may 1 kilo a karnit baboy, kagawad ko anang. Anya pa, Junjun. Day talaeng kagawad. Ay, wang gayam. Ni kabadong di intulod mo ijay ili itagsapa. Wen, iparipir na kano dagiti nadadael agamit da. TV kan rice cooker. Nadadaal at TV ka na rice cooker ko na, Junjun. Wen kagawad. Ang mapaya kasta ti reaksyon nyo. Ay, mas dahawak laang. Kabarbaro mo't di rice cooker kan TV da. Kan may sa, awan mo't imot na rice cooker kan TV idi nagawid. Ang mga nusaan pa'y anatarimaan. Iso nga imbati na pa'y lang ijay pagparipiran. Kasladyak mamati ang nadadaal di TV kan rice cooker da. Amang ano inla ko na laang. Nadamag ko ngamin ang makisugsugal ni kabadong ijamyanan. Ang mga nawanan ti pangalaan na iti sugal na. Iso ngayon lakonan dagiti gamit da. Barikwanang, umayak man maki-standby dito iti Teresena. Sige lang, maribanang. Day, adamat ko tiyan nakaparada iti paraangan da Marituyang. Nakaawid ka din ni Marituyang? Saan pa ay mare? Panagkunakat ilaklako laang ni kabadong dagiti gamit da. Ilako? Ay, apay ko mga ilako na. Umakarda ka din? Tsaka mo Tay di na minsan nga aldaw ka nakita ka nagpaili ni kabadong. Innala na ti rice cooker kan TV da. Andamanan na nga la iti sofada. Sa ita, kasla tay ref daman ng tiin may innala ti kotsa nakaparada iti paraangan da. Amo nga ta ni Marituyang akasto iti mapaspasamak. Diyak mo Diyak pa'y ngamin imbagakan kwa na ta sa anak pa'y mata siguradaw. Sa maysa, apay ko mga ilako ni Pari Badong dagiti gamit da. Ay, umasidig ka tayo rasaas ko, mare. Dayta, ibaga mahon. Inaldaw ang makisugsugal ni kabadong ijamyanan. Kat atapag nga ilaklako na dagiti gamit da. Tapno adda pagsugal na. Na, asinaw tinakadamagam iti dayta, maray. Ni Kwarog tinang ibaga kanya. Hello, Marituyang. Nay, imawag ka
kamat, maribanang. Adda ka di bagam. Kwa nga men. Kastoy nay, marituyang. Kasla ilakla kumatan ni pari badong dagiti gamit yaw. Agsisinno kat mutan tilugan ama pa ni Jabalay yaw. Anya? Sa anak mo't kitday, asigurado. Hanggang maday ti agparparik na kanyak. Iso nga agawid ka kumapay, mare. Amangan no pati jay balay kan dagayaw kat mailakon ni pari badong. Na, an-anuan kumangay ni badong ti kwarta no bilang. Kat busy mo't ijay bangkag may maray. Ay, saan nga ijay bangkag yo ti papapanan na. Ijay sugalan. Ni kwarog tinakaibaga kanyak, anaadik iti sugal ni badong maw. Ay, naglukon na ijay abadong. Iso nga agawid ka kumapay. Sakbay ama ilakon ni badong ti balay ken dagayo. Inteng, itay ka kadipay? Ewin, ket nangig ko tinagsaritaan nyo kan ni Marituyang. Kunakon ka. No kasta, amom ti madingar aramidan ni pari badong. Idi pa'y nga amok makisugsugal ni Pari Badong iti amyanan. San laday ka? Amok ngayon la ko na dagiti usarda kan ni Marituyang. Apay nga rod adi ka nagsasao. Wala, ta sa anak pa asigurado idi. Ay, naimbagkit dita na ibaga ni Marikwanang dagiti nakita na. Tano saan? Amangan no mailako ni pari badong tibalay kan dagada. Asaan nga amo ni Marituyang. Tanay, Apa kata Chep? anya ti aramidan ni Tata Badong dito'y paradaan. Itay pa nakatugaw, Chep. Naan ano aya? Kaslag balamat ten tilangana. Kita am ti kawas naaw. San na lablabaan. Ken ti chinilas na. Saan mo't apares? Sana ngagbala. Ha? Kaya't mo, tatanugak na tagong mo. Ay, kukwa. Saan nyo matadandanugan ni Chip Tata pa daw. Dagas na ita. Uwan mate. May saka mo dita ganay. Ha? Kaya't mo, tatanugak na tamatam, ha? Apay aya nakaung-unget kayo ita, Tata Badong. Ayawan bibiyang yu adwa. Dita kayo manlangain. Aung pa'y sir-serbiyaw. Na. Apay akastaitan ni Tata Badong. Naabak siguro manin. Ay, iti sugal, Chip. Tunggal maabak iti sugal. Datayo ti pagpupungtutan na. Nagalas at talaga ti ugali na. Naadik nga mina, Chip. Mag-asong nga eh. Nailakot na pa yan dagiti gamit na kini nanatuyang. Hindi na panak nakiinom iti balay da. Awanan da iti plata o kan kaldero da. May salagan na tasakan kutsara tinagbatay. Asinaw tinangibaga nga ilakom dagiti gamit ta, Ay no! Talaga mabagtita kaun ba daw? Papakawanan na kun ato tutuyang. Kunak man no ijay bangkag ti papanam ako nam. Apay nga inlimod mo kanyak makisugsugal kagayam. Ay, sorry, tuyang. Kwa, naabakan iti sugal, ti bayad dagiti gamit tangain lakok. Nagbambanugan ta iti mano atawan dagijay agamay. Ita, ingkalaing sugsugal. Ay, jakam mo saramidakan ka ba daw? Naimbaglangan, tanyawag ni Maribanang. Dandani gaya man inlakom ti balay kan ti dagata. Ay, tuyang ikan nagpa iti may sagon daway. Agbalbaliw akon, promise. Saan? Ay, Ikan ka iti pagnakmam. Alam dagito'y badom tapumanaw kan dito'y balay. ay, masyan ka kumamad kanyak atuyang. Ay, di na ko mapapanawan. Awan na mo ka papanak. Ay, parikot mong dayta! Pumanaw kan! Tagburburag ti darak tunggal makikitak tarupay! Agyaman pare. Agyaman unay ta pinakan ken pinastrik nak dito'y house yaw. Apay nga min akas jeti inaramid maw. Apay nga inlakom dagiti gamit yaw. Pati plato, kaldero, inlakom. Kwa, awan nga minin pangalaki ti kwarta pagsugal ko, pare.
Pag nakmam kumadaytan, pare. Agkidawak ko makin ka, pare. Anya dayta? Kasaritam ko man ituyang ko, please. Kaya't kunti agawit iji balay, please. Saan pa'y nga ita? Urayam nga agbao ti pungtot na. Ura siyak madano siyak ti asawam. Papanawon ka talaga. Dagas ti inaramid mo. Kunak ngamin no bumakna nga kiti sugal. Ngamisaan mat gayam, pare. Ay, napasubo aklan. Adyang iti planom ita. Ay, katagsapo lang iti pagtrabaho ka, pare. Naskan na complete wag manan ti gamit mi iji balay, may. Una. Agbalbaliw kan talaklakayan kan, pare. Di mon ulitan ti dakas nga inaramid mo. Ay, uwan, pare. Sanay. Ay na, tatabadong. Agbalbaliw kan. Kan aramidam ti amin tapno agsubli ti panagtalak ni Nana Toyang kan. Laglagi pam, ati panagsugal, kat posible amang itunda, iti pan nakadadaal ti pamilya. Ala sigay, didan tinagipusan ti sabalipay aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan.